Aku por waklat ke Belanda te. Ia berok sangut ia rak kesenduk cengkah. Tang bopet mentah pada Friday. Kam no ke cencar am. Tip syuk kan long kam no lah dah. Yap sama no mana ni. Kikubor Kapatisi TV. Manus nam daki lakbon ki bakwa penpinda beke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission kalapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki e-materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka neat. State President ke NPP uba Preston Tensong ubale ru sembut Menteri Rang Ba Kejela haba ai jingkiran ha kejing alap election yau kurtong MP ke NPP u Dr. DRL Nonglat hasol nongstan ha ka apru tri jembang arja apun rio ulong bak sarkar India kasyanya yau Dr. DRL Nonglat bon long director jong College Development Council hapo Kejela Meghalaya ban barok ki college kin hapo kejing pe jong u ulong ru ba Menteri Rang Ba Kejela Konrad K Sangma udang don menta New Delhi ban lej ai khuble kerpang yo menteri ketrat puli puthi namar baya ke subjek ha ketin khasi bat ketin garu la perrong ha CBSE bat kini ke buram kede no Dr. DRL Nonglat shushu ulong baka sarkar bau Dr. Nonglat komu presiden ke khasi author society hidang sanut mabalai ke ketin khasi bat garu kan shulong ketin sarkar tang hapo Kejela handai dan kam ban penrong sendan ha ke kernet bapra jong ritis syar ke India. Bila ban mundur bentar. Uday uwe naki Profesor Ramba hantai hatas kulma han North Eastern Hills University. Berkat mabika sarkar India. Kaay makasanya yaw Ramba maulong u Director John Kataka Colleges Development Council. Hapo Kejela Meghalaya jani baro ki college ki hanap agajing pek jong ude uro Ramba jongi ulong uwe na ki officer Ramba hantai hapo North Eastern Hills University nesu tangunong ikai nei deru uta unong penyai u administrator hakabadei ban penyangan step yakikam hijam jongkan lehu kabasyakri kerpang ya Kejela Meghalaya jongi hadu kini kisni kibamanta kunta kumangong ya bila tip bila slopo ya ka background jong neuro Ramba ngamdon kam syuk ban om da penwepa andai ka bagai syukwa ban penkemau ngakarai haka history jo Kejela Meghalaya jongi nanu ukhat kendai spa nyau puar bagi yo ialah ka jong kaste ladang bakal deitang imae hoping di balon epiten iba mikmat nakajat benreo kasih jai tia jongi deitang imae hoping lain nantang donsu hadu mentakah lemas donsu lain ma hoping kipaiba nongsong snong joko West Khasi Hills kipaiba nongsong snong joko South West Khasi Hills kipaiba nongsong snong joko Eastern West Khasi Hills namar kata hado kamdei mo kabok kanosip kabakrao hado kata-kata yapi bapiyo mentaka kendi ukhon teranai jompi baun long kandidat baru baun simpaten yang ada kam kum UMP jongkan Lok Sabha hantai hapo Delhi nasio bangadai bandak penbor nesu ban krok ban gerpa maklem ubah postur ruang baik udah penbor ya pigi pada jong ka West Khasi Hills kemarin ai
kajing kersan ke bapata kapura. Kanam kapurom sa sisempat jong ka West Hasil kemarin. Kanang ke wartek. Hiro manesem pinsel sarong yelade. Bangangadeng na kanita district. Nakwa bantong ya pisno ha. What snow took bakla. Ay kajingkersan ke bapura yang lurang ba. Kenapa unyo ya kajingjok ka dumadan lurang. Nafrai biyo i benden mencisi lami apat ketua. Ni nak kalian kasorkar uji minister jogi menudon Delhi ulai ai kerpang yo minister jom ka education namar baya ka subject ka garo Bekasi haka CBSE lada penulung perkas mapi kata ka forum ka bakrau bangan ya toh ya pi kande ka forum kawan dai namar Dr. Nolan Yodon di bawah kami. Hei ho de perkat ayu yodon di bawah kami. Yodon di bawah dari mana. Horkit hordan. Sngauha kipai ba wadbe. Nama lada im kaktin, ong kaktin im gajat temriu. Dengarlah bantong ya pi. Niyo iya kadak bauso umat yang kama kajing yale jongi kampat kutang kata halanya syong niya peleu jumut bat i doktor nonglai ibaga jukot ibarok ngiru na kasorkar minang salus iru kumu presiden joka kasih atau society nang sabut balai pakalong official language tan hapok negara tong niyalit sungon sa Delhi bangin penurung ha ka kitab ka bapra kenamba kanegati kan kelah kaktin kabala pengkubor dan ka constitution jom kari India nakatagadaw masno bantong wal ada bon kiwai pat kidau kibangigi kwa bapin ai ka jingjok ka badon burong hadre ka wei na kidau ka bahma kade kani ka bagi kwa bakaken kasi kan rumno ha ka kernit ka bapra knamba kikon jong bijonga kapaten jongi nangme sakma kinle tho exam rup dagat kin lajo bakito ki IAS officers ki all India service officers ki bawan shane sampai pelayaru ki hakban nam ya kaktin kasi lem tapim la bawan preaching nyona kata ka ikhya Tena kata ko kilong pa kikun samla bai. Kabanga kerpat ya pi. Ha kane ka khidmat kabamta. Tongini ai ya kajik kersan kabapura. Ya i Dr. DRL Nonglai. Ubang ngalayo i daytang une u kandidat ubalabian tam. Wan laden ngalayo i at kubor kibapod ki kandidat kibabiang hapong kibabiang sudah kibabit sudah kiplay sudah tambah itay kapten tambah ka bawa tambah ngide bantua ya ubah kabit tangge ubah kabiang tangge manu bantua ya kababhata ladiyo kababhangis lotenan tambah manu bantua banyo ya kababhata unono baong ngakwa kababhata ngakwa tang kababhata kata tegasaray laban ko isasangkya tengah kata-kata na ya penleno ya kanya kakaubuksiar kejoki
Doktor nonglai dengan dia tu ya pi. Lalu urem bale. Udai hu doktor. Udai hu direktor. Kena hu ya u kan banbe. Ngai ya. Kena hu kan nonglai wanok. Henry manga mama pi. Kaji posneo jogi. Ya kata kakek kasih haka kredit kamapra lada umarok unjok kabama yo kalong takedi posneo. Sebhan kata ai kecil tersan bapura. Ya uneu urang. Yo don ngepleng jogi ke isi palat nuwaduk prestun. Yo don ngepleng jogi ke isi palat ia kata ke NPP. Kelet no seli. Kenal tak uneu urang. Uneu urang model badong. Bauyan tang nak parti NPP. Ada uyan nak kerja pereu borok. Doble kira kena untuk kurang yani. Kenalin ko pa baba ini. Banduai terpang yang orang mata. Kadang udang yai nak kau kesnong satu kesnong. Nak kau kejaga satu kejaga. Ban pensyai paipak yaki paipak macam serong. Jom ka konsepsi selong. Ba unyo ya kapoa. Ba upat ublei unktaru. Ya kedonu jogi paipak no jebul. Batin ai ya kecil kapapura. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.